Asia enshonga ezo zitaha ziri nk'izigumire ziri mu rurimi urw'abantu abutosha batakwetegereza ebigambo babahango mu rujungu babigambira Kampala babigambira mu parliament babigambira mu workshops konka na radio nobu na TV birabaho konka bibura kuhendwa kugira ngo umuntu abutosha abase kutoranamo ebikumukwataho kwetegereza by'entasya nibyo butegeki n'entunguka byo no kugenda hamwe mbene ntwenda Professor Mushemeza atwere ebi bintu bitaha birinke bigumire atuworobezemu omuntu abutosha ajurre by'entasya ajurre by'entunguka ajurre byo butegeki abitebye nka yabishomero mu ishomero so ntwenda kurabira mu Professor Mushemeza tutunga abana ba professor bingi abanyarwanda bana bayi ba professor ahanshonga zabo z'iby'entasya so Professor Mushemeza yatushikire mu studios akozere ibintu bingi akabaga constitution yitu ya 1995 yija yayebemberaho akachiko kuburura kainaremu atwe nashomesa umuza university mbene hatagariki yabo munyishengero abo bantu ba Shema South Professor twakutangira aha Tayari West omwabazyo nari ihangwe rye rizoba abakuturiye abatwerenda musyo webare mutayisa kandi program majority indo batuteraho za dollars na za pounds hatuba bashema nubashoma batashashwiri so abandi Professor mbabanza bamushaka bo bakamwezara bamuhera karuru abakutoriye bo muntu kuzo mu parliament obwegese mushabo bwa sine ya mukaga nare cyungana naho konka Mushemeza sine ya mukaga kagiheza yaza yashoma degree yo kubanza yashoma degree ya kabiri yashoma ya kashatu yahandika bitabo ya chonoza bamwita Professor twakutangira program rutindo guno murundi so Professor Mushemeza twantugamba eby'entasya n'ebyo bwembizi first of all eby'entasya niki aharengo rwa government narengo rw'omuntu niyenda maze nshobore nti kwenda kukigita hamwe ningira nti obugeiga eby'entasya na nentunguka yihanga ate bibyona nabigita hamwe nicyo umungereza kweta economy hati nyende kintu ekyo kishobora maybe tugarikemo habwa abantu bitu obugeiga wealth entasya na nentunguka yihanga hati byo nibyo tukubasa kweta economy mbene byo nanyenda mutangaza kandi ebintu ebyo byine umukono muhango ahantu wazayo ibyo butegeki abo kuba ibyo bugiga nentasya nentunguka yihanga kuba birungi biretera ubwebembeze n'ubutegeki bwaba burungi kandi ubutegeki burungi nabwo buhamiriza ibyo bugiga nentunguka na neby'entasya mbwe naho hazaho akakwate keby'entasya n'obugiga na nebyo bwebembeze n'urwo rutindo hati ntwija kuba mu program eje ntureba urutindo rya aha by'entasya n'obugiga nige kitwakweta economy mu Rungereza na politics ningashe by'ubutegeki hati urutindo utwaza kuzaho so eby'entasya so mbweno ensi z'obugiga na nentasya nungi na nentunguka y'omurembe zino obusingi zino butebekana nangwa nishanga zatungana n'emirimo yo kwereza eminyeto abo kwa kimwe kizuba kitwe no mu Africa na Uganda yito gitireho n'emirimo y'eminyeto so mwene ensi yaba eine obugiga eine entasya nungi ekagira n'entunguka nikigiretera kutungira emirimo eminyeto yayo kachimwe kizuba kitwine konka mweno nanyenda mbanze
ntagaza abantu ebyetego by'abantu by'omuntu nomanya ebyetego by'abantu tebikahwayo abashomeri economics mbagira ngo itize insati yebo tukabasa kubimara byona bikahwayo konka ninyenda ntangaze ebyetego by'omuntu mushanju ebyo byaba bitahikirizibwe umuntu nafa naragaho ebyetengo by'omushanju byabara kwishirizibwa umuntu nafa ebita survival naragaho so nabye basende basubwa government nari nahamwe byona umuntu na government mwena mukwatanise oyino kureba ngo ebintu ebyo wabitunga ecyo kubanza ebyo kurya food wabo tine ebyo kurya tokubaho nufa kandi niwe tokwijagamba entase yensi yihanga abantu batine ebyo kurya mbesheje nebere entase yaki ecya kabiri namwe nkirya ache byo kurya kandi ebyo kurya by'encyenda umuntu ari ebyo kurya by'emiringo mingi utazabuhunga bwonka ukazabura ubwonka n'ingebitoke byonka utunga ikibeta balanced diet uryeho kadodo uryeho ubutura uryeho tutuzi nangwa n'ubwe kubabirye ebihangirwe nk'emitumba wagitabisha byo mwana byonka naye noreba yaroha byajorusya mbwenu ebyo kurya n'ikintu kikuru mu tubentu bamwe birungo bitakushana ibyo kurya ibi ecya kabiri amizi n'amagara amizi agagutureba agamizi wabo tagine tokubaho namwe nitoko murushema y'amashuma ntukira kugezo kureba ngo twasiye abantu amizi arohaga genshe cyaga bakweta aga national water agongagwe na gesenti twinaganda bakweta garwe icunda aga gravity kandi tugaruka tubakorera na miza ganda bakweta gemidomo na za nayikondo mwene kugira ngo umuntu yatakubasaga miza gesenti abone haganda mizi agata kushashora sente konkatunga mizi kandi garumarungi mwene cyo necyetengo cyo muntu cyakabira amizi ecya kashatu impeho impeho ije yikoreba ntwisi umuntu yakuzibira kwisya arobto abentureba aza television uko mu Amerika abakumbi b'obusinge bakugeza kurwanagana n'abantu abiragushu mbwenore yakwato mwiragushu yamutahansi yamuzibira kwisya yamutaho kujwa abisi yes yamutaho kujwa abisi oragira ati tinkwisya narimo kwisya I can't breathe mbweno umuntu yakuzibira kwisya nango nubo kubinesho bakakutumuchome bakigazo mhanda yono kaburo kwisi nofu kabakahoma atecho nishitego chikuru cha kashatu ekiba kweta empeho ecyakana ebijwaro umuntu uruhanga yahangire ense yahika no kujwara twakirya a stage je y'abantu bebajwara amababi nempu kugena boka bagezo kujwara mbweno ekintu cyo kujwara atecho cyanje manisa ngwihanga ntasi ne mu musindu no bugiga no kugira amakorero kureba gakorera abantu bayo ebyo kujwara namwe nuko mwiganda twine mu ikorero baryeta naitiro ryo kujinja tiryakashira kureba ngo amana garyo ryona ryagakozesa konka ryagakozesa ejejo hata bakagita ngo ne Southern Range Nyanza naitiro nikorero rukuru munonga twena nkihanga turwongere kururebamo ukurya kubasha kongera kuhereza abantu ebijwaro ecya katano obutaho shelter obutaho umuntu agirenje ageraho kurara nangwa nabwakare abaye batakubekere maju kubayebaza bakabaza mu ibare aroba ibara hakubasa umukevu azamo ningo bundi atemba umuti gumutandara ekindi ukurebera amagara ukurebera amagara abantu bine mbazi bakurwara bino buyonjo hygiene icyo ni ikintu kikuru munonga abo kuba entasiana n'ubwiga entunguke yo murembe abantu bino kwerinda endwara preventive care bino kwerinda endwara nambe ni kimwe kitwaye jirombwire bwa covid ikintu cyo kunaba engaro ikintu cyo kunaba engaro oke nabo mbiri okabo muyonjo icyo kutambira kutunga endwara nabwo icyo
abantu ntubantu bahora ngo banyamizi gatekere icyo kurebera banyamizi gatekere boziye bakozesa no number rwabo gubo muyonjo barira swana zitakutonya mizi bwe natecho icyo naco nicetego cyo muntu bwanyuma ikindi kigwenda kushemba ye cyamushanju icyo kugira ngo nicetego cyo muntu icyo mu rurimi rw'Ingereza cyo bakwita human need ukwerinda safety security security abo kuba ntugambo kwerinda aha muntu nk'ubuntu personal security eka yawe ino uburinzi cyo kuri abantu mwe bakore bikomera bundi bakwatembwa aha murumo nkuko turya aha murumo atayari mwino kugeraho kwerinda buzima community ahantu ho kutura na nihanga nk'ecyanga ubu kureba Uganda ne yohereza amahekongo ijo parliament tukarga kwinguza ngo president cyakoze rishikira kigumizemo icyo kutwara amahe South Sudan ibintu byo kwerinda kwihanga abo kuba Sudan yatabuka ni twantu tabuka so biri integrated somewhere mwene byo bintu mushanju waba nogira uti twine ibyo bugiga twine ntunguka twine ntasi mwene economy ene mwendasi okareba ngo abantu aba ibintu ebimushanju byaba byakuburaho nofa kandi na government eri kuberu yandi takureba ngo abantu bayebine bintu ebi hata government omuramwa nebegize leta betaguru hata aho rutindo nuba rwagirema rutindo nuba rwacweka abantu n'entase yabo n'ebyetago byabo na no kuwabebembera mbwenu entasia ningashi entunguka erumwe ndasi erumwe amani ninga abaganda cyo bakwetera umwe muramwa netekwa kugera ubwebembeze burungi ubwebembeze ni kikuru munonga ahabo kubo ubwebembeze obwe bwino kureba ngo ibintu ebi byatekwa umunkora so ebyo bitwatangaza aho ebyo bintu mushanju wano gambo titu twine ntasi yanungi twine ubwiga nkihanga twine ntunguka okashanga abantu ebyo bintu mushanju burabura mbene kibanche manyisa ngo ubwebembezi hino kuburemerwamo umurumo warreba rutindo kunga kandi twenda abantu batekateke ngo ibintu ebyona nibiteko kuretwa bebembezi na mbene witku tkubantu bakorra emidumo agamiza agabusha bakuje kugenda busha hatu tubagira ngo ni mu mureta amabare mugatekeho mukore burungi bwansi kabe ka confunding nabo bamanye ngo iki kintu kitwaza kora n'ikintu cyabo kandi ubu bija kukireberera bata cyaba kitabasasize hata batamwa amana gabo mbwe naho kimanyisa ngo nebye bintu mushanje bitwagambe byetago by'omuntu tukujya ngo nibiretwa abebembeza ubonka ninga government kunga professor aho ebyo bintu mushanje no byakubo tariho kiba kwita quality kujoti enju yesu umuntu agine kunka ninjuki umwenda umuntu agwine kunka n'umwenda ki echa quality no ki factoring in order hataho n'ikintu kikuru munonga hataho manyana ho hakwizira ubwebembeze ahabwo kuba ebitwareba ngo buri muntu wena nabyetaga nangwa n'ubwabwiro bwakaro bw'abantu bembarara mu mabare ibintu bakamba byetaga kunka sho bwabyetaga bino kuba kurti bino kuba ibintu birungi abuko wanyamiza gatatekere agatabonezibwe nuje kurwara hataho government manje kushomesa ekugamba kushomesa kukozesa abantu bayo nchoreba government netera abantu bakweta community development officers kumamba tuwera n'abantu bakabashomesa hataho ikintu cya korte kije nubwe kube myenda tugira mwe n'umwanya wo kujwara bekade kandi hati twine factories ukore myenda emirungi hati mujwara myenda emirungi atejo government ubwebembezi no habura abantu ebintu ebirungi nubyakube byo kurya bakabura ngo byo kurya no kubiteka ningo tari byo muringo gumwe ninga kore wase myaka eje 50 nkaga cyendeza ahanyama
cyendeza kurya inyama cyendeza bishaju cyendeza bishaju manyaga amarwara go kubanga kwereza ubwo buhabuzi nigatebwaho government nango nubwakubaga aga private ngakora abrajero bi government kubegize leta ibye kubetireho. So hati nanyenda amura magwitogu nyongereho nshobore kiba kweta ebyo kukorwa mu ihanga na nenkozesa yabyo production ibintu bikorwa ni bintu ki kandi ibintu ebyo nibikozesebwa bita amasharura gitu hari kiba kweta ebintu ninga goods ebintu kwata n'ingaro zito awaba kwata wote n'engaro no bireba obichereza mwene umunyangu n'ebintu hati ebyo umwembe n'undi mingi tebukanya umurimo rw'economics tujangu ya scarce ebiyibura tebukanya konka byo nobasa kubireba obikwata cyo kureberaho ibizimbe nsi utakwenda kizimbe nangwa n'ejo numweri imotoka that's a good motoka esimu nujukwata hojireba mwenye teje nesumu emyenda sabuni radio television entebe kamera nkeji mwene byo nebintu goods kubantu gamba omubugiga n'entasiya n'entunguka yihanga economy twine mwe kibakweta ebintu ninga goods. Echa kabiri twine kibakweta obuhereza service haze kibakweta service cyo tokachikwata abangereza nabacheta nguni intangible benefit offered by another person tokachikwata okachifiringa konko ati mwene reba nko buhereza umupolisi nahereza obuhereza bwa security ataho order konko go buhereza tokabukwata utomungaro nalo nitwaka yasumu network yasumu sera network yayanga yayanga konka network tokaje kwata ukagireba ninga doctor okujanja bo murwiri hato bwo buhereza yakwereza tokaje utotini mukwato mungaro konka n'ikintu kikuru watambura bus ningo katambura umunyonyi ningo mutaka kusharisho ki ekintu twacheta obuhereza ninga shi service soko kugendera mu bus tokaje twara wawe konka no hiko wawe so bwentu antugamba omu economy yihanga ninga obugiga entasiana n'entunguka harumbe kitweta obuhereza ninga service kandi iyi service na yetayiza ki netayiza omuntu egarike tayizihanga mbweno babweta ki obuhereza konka hagataho hari ikintu kikuru ekitweta sente za butosha sente n'umutima gwensi sente zi ni kuko kureshagama eryo mu mubiri kashuba botine sente manya ebintu bingi nibikurabaho kinkuba nishomesa abantu banje ko umurishe masausi ndikubashomesa ntasi yihanga bajya nti wabonye nentasi ukatunge sente zawe nangwa numbazi bwa burwirwa rya government nozo muri ya private no kugura tuzinugura kandi habaho ng'ubugenyi bakabutasi ya cyaro bakabura kumpereza kandi nyonyi nentasi nitiko kubuza kucyondoza abonye batampire kandi harimwe parana z'ubururu harimwe parana z'amadini nenshi konka utinde sente wentasi kuburabura kubura kumuhereza kandi ajata bantambira yes a celebrating ajata ati nyowe ati tubampire kandi natanandu kubi konka umuntu nentasi yawe so socialization ahura yaje tantara kugira ngo umushaho yatarije so twabantu gamba bugiga bwensi ntugamba ntasiya ntugamba antunguka agataho hariho sente program yeje ntuje kuba sande zaza kuje ntuje gamba na budget imbariro yihanga tuje kugigambaho tureke sente kuzukuherezwa nando kustambara mbwendo tino kuturagambe mu bintu byentasiya tagambara kintu cyesente even na revo yeka sente n'ikintu kikuru sente kuzukuburamuka ureba haba mu okujegama sente zinzirga nangwa mwe nabwo zaba nyingi nazo zibasa kureta mu n'ubuzuba
sente ezi Nzega. kashe sente manyana zitebwaho government niyo kutaho sente igiye kutaho sente ikareba uko zaratambuze nangwa na naburu babatakizire government ziri modern nabo babe ije cyabo nube bataho bagira ngo bwenu bazakoza kopa twazakoza bakwita mu kawshers twazakoza iron ore twaza kuba sente later on gold bwenu hati sente ni stable government iri kubigize leta iri kubero so professor kwitegerezaje umuntu iha abashubuza bakwepanka ngo bine sente abahinje bakajya ngo bine sente hashimukwa hariho bwembeza burungi hariho government burungi akuba niye kureta sente kandi esente nazo government yeta kozereje esente nazo nzo basogaruka zobore kandi niye zitireho awari rutindorwe ebyo bwiga bwensi nentasya nebiretero ubutegeji kurra nubukore cyushemeye kora abuka abebeza none betagezo sente ezibatireho ubwo zibastari kujya ngo neza ngo muntu konkate bibekeza kubaho hati ubwebembezi bwino kureberera je sentezi kureba kandi zitakabura mu omuramo hataho inflation yes abukuba hati watera sente nyingi abukuba natakwenda ko se kigambo cyo kugira ngo abantu bitu baburije mbasa mutacentegereza konke sente zaba nyingi munonga government ekashohoza sente nyingi ekashohoza kazanjaza hati zikakire bintu ebinani ingamba hati sente nazo nizubura umugasho so icyo nacyo cya government kwamya icyo nacyo cya government wari government nayo yakwata ku sente ukahura nk'aba France mu myaka y'inyuma batware sente arakahubana bazagura umugati nari Zimbabwe ahijwa ninga Zimbabwe 2019 ni kumya ataho icyo bacyamanya ngo aho government ikozera umwuga gwayo ubwo kureberera ki esente abo ku sentezi no mutuma gwo bwiga na netasiyo y'ihanga turi tayari West irakari yitu program yitu n'urutindo umwanje zindi Boaz tumwesigiye kandi Elizova nangu namazoba garakorateho nza kwantayisa Professor Elijah Dickens Mushemeza n'umunyishengero wa Shema South konka n'umuhangu akashome bitabo ya Marayo Professor wa Political Science and Development and ndubarayo obudekika nkakamwe tukaza omukahumaro konka tukuza kwati chwege kindi Professor government netinga kuberho kumanirebe sente kuzukora umbantu babantu mbetenga gukora kikora ngo sente zaguma zino mugasho hati abantu cyo kubanza no kuguma nubakora barite ibintu bakora ibintu bikabaho bobazo mu production yes bakora ibintu bikabaho ego nagwo ntuje kugira ubwire tuje kugeraho program irize kushobora ibintu biryo mu ntasi bakorete task ibintu akuza muri izo konka abantu binogumiza muno bakora ibintu ebyo kabo barya bahinji kabo barya barisa kabo barya bashubuzi bakora ubushubuzi kandi bashashore emishoro abo ku mishoro ejo nuze sente zi government ine ho bushobora zikozesa abo ku government no bweretiriho sente te kugendeka zo mu banka yihanga government ekayora mu sente igitangende nzokora nkato kokore NRM government te kuzo mu banko of Uganda ekayora mu sente tikanze tware nzokora imirimo ya NRM nk'ekibintu atecho neberge nshobe yakore iki ndetse nze banyinjo mu yanga nzobura umugasho mbene hati cyaje manyisa ngo abantu bashashire emishoro government planning emishoro ejo etambuze so abantu bakore kwetungura konka babangere na government kurabira umushoro kana nebitongore bya government bikora ubushubuzi nabyo bishashire emishoro fair enough Professor Mushemeza nawe twine ihangwe narumwe abazigwerizo bo mu program y'Itorutindo tubaza kumura mukake kuturagaruke nza kongera kureba entasya nibyo butegeshi nubwo yembezo kubikugenda umukuru tumwinaha tushino bwire ntugaraka tayari West irakari yitu
Just leave my hair. Hair shampoo. Always beautiful. So beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV. Ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi layisi wano. Genda wa agenti waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. irakari yitu turiyo program yitu olutindo niza kuba nebaho buri sande okorga shaha 10 mpaka shaha 11 ezihangwe nazo mwabazyo and omwanjozi elizoba ndi Boaz tumwesije tutayise Professor Elijah Dickens Mushemeza nempi w'abantu ba Shema South mu district eya Shema doganira oku ebyentasya birukoragana nibyo bwembezi nibyo butegeki and omukutandika Professor tugambira ebintu bikuru kandi twenda tuwonjero Professor ebyentasya ebyo butunjo mwihanga engabara yabyo eriyeta esente no hazine ebintu no habi no buhereza buri mikono yo hati ubwigo bwo butukugamba na nebyentasya n'entunguka yona no kugira engabura umurungereza ntucyeta allocation of resources ibyo nibigaburwa bita hati umugabuzi wo kubanza na government hati government no rebe ineho mataji ineho ishengero parliament ineho cabinet president na ibembere itagira bakwete executive mu cabinet na ngwar shuma oza abakozi ba government civil servants ba chief administrative officer abamagombora abobonabo polisi abobonabo barya ahansi ya executive mbwe nabo no bagabura abo kuba nebi twija kuba ntushobora aho bakweta budget ninga shembarira yihanga hatebyo nibikorwa government nangwana no kugira ngo ize zarwo mushorogu za ejo no kugabura ko kubanza so government no mugabuzi government no mugabuzi mukuru nare no mugabuzi nkabandi hati government yagwero rubaju ekagwero rubaju ihanga hino kuri kucumba jara niba sukushara government ushange yagira echweka ninge bakweta region yagwera mweko yagihereze ibintu ataho ninga government yabambi ukareba n'abantu te kubareba kuko ishimiye gukora ibintu ukashanga ngo abebembeze nkitwe ukashanga ibintu tubyeyendeza kandi abantu abutwebembera tutakubasya ubuhereza kuko nanagambire ngo haro ibintu haro nana ubuhereza service mwe nataho neberye ngaburambi yabaho hati nana entunguka ebyentasya ubwiga ishitwaite economy nacyo nikizambara Professor Takarigere ahara government ngo mugabuzi abantu mwihanga tuyine umugabo kwingana ngo government yani tugabara ikibuzo cyenda kukiherera ahari Nigeria kari cyo kamba cyeta Niger Delta
abayomba kambarwana ngo wabo bina amashita mingi mbene benda garati mbe batunga icwega cyangwa hati for example ubunyoro batima amashita babagane bakwinganisa nankora igatari government yani gabura negenda rariki hati umuntu wena uryo mwihanga ashimiye kutunga uhereza buri umuntu wena konka nacyo kikire kugira ngo haba haroho ekintu ekikurga mu sente nyingi kikurga mu cweka icweka icyo kitungeho akacweka tukugira ngo kikiza abandi konka kitungeho akacweka kireberwe njo rebere nkatu bunyoro twabanza kore nguto za bunyoro oil roads mwe shati ugendo yihe amajita abantu bagume batine buhereza bw'enguto batine buhereza bw'amarwaro batine university hati to turiyo government iri nayo mbeke kitagata si konka ni tuntu ndaho kitagata harga imwe sente zo burambuzi mugero royalties gwitaho nabwo kugire guta mugero royalties rebereke irwa ruritu rya kitagata ushange na rya za revo ya region hati mbene kiba kikire ngo cyo buguzi cyarwo mu cweka ecweke cyo kigero kucyayamba mwene kati tutunga gold kuruga buhejo cyo kuri tujya ngo ruguto rwa bwiza ubwera rukura abanyakambu rukaza nsika rukaza bunyaruguru rukaza ho nangwa na keje eje nanke yigareje ruheje cyabujimbi rukija rukaza shema mwene rengo ruguto rwe rukerirwe kintu cyitire nshigambira president wihanga abo kuba babuhejo ntarga yo gold ne yongera byamaguzi gihanga mwene bashimye kuba bino ruguto rwa chorus so government n'umugabuzi jango rundana abantu ubashomese bahindura ntekateka yabo community community mobilization and mindset change abo kuba nyoke kuba nishomesa nk'abantu uvuga n'umuntu ashomere umujyo tukonko g'umwana ugo yineka gwabwirwe shwenkuri yawe ebitubyine myaka erengere 10 y'umwana mwene kite cyabecergaho shaho ibiri hata naharagaho kiyengo ninge bafuyemo mwene umujyo tekiteki twitaga kucishara kandi uyu no muringo guturacharemo
rero ikigaruke kibe kito kuko uri umuntu ekintu cyamugumira kandi ashomere ari hosta nkiwe mbwe natogwe naenda mindset change naenda komora rwo mbongo nabase kuba na professor mu gihe tumwe waza ku sage project no kurya roni konkore bo kurya roni cyamushobera kandi no professor mbwe no gwe naenda mindset change hati nyoni cyo kundi rero yihega ira number 5 area number 5 so kugaruka muramwa akatare n'umugabuzi mbe ntwantuza kwetegereza ibintu byo bwiga ibintu byetasa bihanga turi no kwetegera kumanya omugasho gw'akatare kandi twenda buri muntu wena agira ubuzare n'akatare nicyo kwerenka government negera ngo umuntu ebyo bicwe kashata na mwendari 10 ebitushangira mu Uganda batakagire mu katare batakagire mu mani economy nubakorro kurya konka tubakwateho nabo bataho mu katare abo kuba katare no mugabuzi mukuru ambugiga na nentase yihanga so professor mushemeza kwetegeza kurongi twakugenda byo mu misho umuntu nguka nentase yihanga mu katare hacire ozeyo kuguza narugura byo kutwarayo oboye nibyo kutwarayo nibyo kuzagurayo naribyo kuzagurayo yes arubo kushanga ngana kirebero ho witoko izoba rye kikomera ureba zashanka mwenda abantu binje nabazo mu kikomera bazayo ngo baza kucyakara irano baza kuzakoza baza kuzakunywa kinde kibatwarayo hatabo nubamba tware sente baziyo mu ceke cyo zigenda handi hata ubu tarubu kwa no rumbyaro kaza kugira amakuru ngenda mugire mwatwara yo kuguza ni mu mugire mwagurayo kuko mwagumana umuzayo kugura mugure myenda muzayo kunywa muza koza muza kugira ki esente zanye zimbe mwatungire bamuzihiro mwani hati zigenda handi mbe nakatare nkenda utware yo guzeyo icyo kuguza ni wogureyo okay so hati bibyona ikindi kinkwenda nshobore abantu abakutureba abakwatire ni economy kinkwenda nshobora abantu ibi byona haba hataruho busingi hataruho buteka munyati government yije haba hataruho busingi hataruho buteka ishitweta peace and security government netabanguka ubundi nego tugaruga government yagwa ebuzuma egwa ehererekere ne yasiri negwa nembundu numusigaho zona ziryaho government negwa nakatare nikatabuka mbashati abantu baba bari mu duka nibirukanga noza kubagambira ngo aroha katare nkagaza hati icyo tukubasika mbe nataho yenda twetegereze twabantu shobora ibintu byentasi ibintu byo bwiga ibintu byentunguka kitwayita economy umurungereza nateko kubaho ubusije no butebekana mbe natumwana murangunka parliament twateke sente nyingi avoti ya security avoti ya mai avoti ya police hata ungenda abantu bacetegereze bachereze mukono abo kone sente zitubahireza PDM okuzikozesa tino kumurazi kozese mwamuri yakwirukanga hatari ubusingi ba refugees barga Kongo bakehura bundu buju ukora ngo miliyoni emwe y'abantu yahura bundu buju ni mutu mukugera busingi kandi wano hurangu government yone korenguto Kongo ugira tubishati government nekora te nguto Kongo kandi itorguto riturwagwizwera kabohe urutaka kozere kashatana nashira kubashobora rentasiya atoreba ibintu koro bihingere no kubuguzankaye so economy tukagizereza factory ezirabyongereho amani ngati ngamate gakongerwa hamani gaza Kenya nahandi nango ba Kenya ni program batwara kubimba kire ibintu byitwo so ntwetagaho ukwija kushitama nabo hati uwa utakashire ibintu kubuguza za Bungereza za China manyabugure ibintu byawe n'aba Kongo n'aba Rwanda n'aba Sudan kunka shate ibintu kuza kukacishasha cyancitwara amazo babiri hati Uganda iwakoro ruguto amate nebitoke bikara ku Kongo kandi Kongo ina abantu bingi tukurenga no wachibara
so ebyentasi bihuruzana so integrated tuija kuba ntushomesa abantu aha program egi bamanya bwenki nka Uganda nekora uruguto Kongo kandi zayo zitakakozere abwenki Uganda netwara amahe Sudan ekaza kushohoza sente abo kuba ebyo bwiga bwitwa nibija kutabanguka twatine busingi kandi kutabanguka nikubasa kuretwa omuri Sudan. Okay. Program yetu Nortindo kandi omjenyi wetu ni Professor Elijah Dickens Mushemeza ni MP w'abantu ba Shema South district ya Shema konkani Professor Political Science na Development omwanjoze ndi Boaz tumesije twasagada chika 10 around 10 tukabasa kuba ntujja turi kwendera. So Professor ebe byona koko bigamba hati Uganda ebyentasi yaho ukagira ngo turi tutawanu hamwe kamakisari 10 hati umubyentasi ninjira nibasa kujihereza nkankaga arigana tutukagira umukatabanko kunka tukatebekini ebirinja kongera kubishobora twahikere amuramu ba budget ahubwo kuba noshanga budget yitukora umwihanga hati kutukuza kukamuheru tushange sente zitwabentu yetaga kukozesa zitarabireho esente tukakora nka budget ya obuhumbi 1 trillion lezo nshanjo nemwe kunkato zo kushanga ushanga nk'ezikuzisibwe zirinkana naho mweki manisa ngo buhereza bukacumbagera ari bite bitarakozere kikwereka ngo entasi yihange kirinkaye ekirya hansi icyo kurebera ngo abantu bingi hata nibebuza amashanyarazi kuko zo mwihango ushange bikonde byemerire ebyabiye bitirwa hubwire buriya nanga bumwe kuba bari bategatega ngo no wabo yonka ni Uganda yona ebikondo byemerire byase myaka 8 byase myaka 10 bigenda amashanyarazi agaryo mwihanga ni mingi nigakera abo kugenda amashanyarazi agutuye no mu Uganda ni kwa amashanyarazi mingi n'amashanyarazi mingi abaza damu ezitwine konke kizubu ni sente zo gasya abo kugenda distribution kugiha aha kikondo kutwaro mu kayumuntu kugiha aho mwehiga akomere hona uba ha transformer nwasa kushanga nangwa n'ibikondo nk'umuntu nabasa kucyegurira kikondo kunkata kubasa transformer mbwenu okugasya abantu hato buzubobwe government egwine isente tezine hata ucyo nabugira ngo tinga basa kwa max zirengere nkaga abo kuba nindeba umukusi obuhereza ntikiboramo kandi amashazi gako begashyira abantu bakora ibintu bwana ugamba bashozo buhunga kashi na nebito antugambe by'amagara nore twagambe by'amagara n'ikintu kikuru antasika yihanga na n'ubwiga hati nko witu Kitagata hospital nirwaro ya level ya district konka nirihereza districts ezindi za Ntungamo za Rubirizi za Mitoma n'ahandi mwene irwaro ryo rufaro hati umunkora konke imbaze nejeje ya Shema mbwena kiza kwesandi ibiri imbaze gereta imbazeho mbwena hataho sikuja government kukimanya ndekimanya konko shanga sente neburaburamu kuhereza imbazi eyo kumara wachetegereza konka mwene ihanga turikagira mukatabango abo kwa kuzo mu private umbaze kuzire guta guriyo kuno jangu ebyentasi abirgo mukatabango kamani no mu private umbaze ugabe gutazire gutari so mbwenu ombyentasi ntichobora munonga twina masikongu oyiro amashitagitu gagizire kanja kongera kubishobora amashitagitu gagizire noza kushanga gayongera mani ombyentasi derito abebe mbese twatabira abashomankuzi ninga twacendeza obushomankuzi oburu ubushomankuzi nendo harambe munonga wanje obushomankuzi ichi bakwita corruption na n'umushomankuzi nushanga rero nagamba atobushomankuzi mwena tugera atobushomankuzi no Professor omuntu yiba sente akaziba mbara akombe ka hotel kasese
akahereza abantu emirimo akaho umushoro economy niye musindi ziba zitagumamo naho no mushuma abo kuba ukashanga abantu bakasese ikibembetaga munonga itara hoteli ningo ukashanga government ikintu cyabeshemeye kubanza kwereza abantu itara hoteli ushanga abantu baye barukubi umbiye ndwara bendirwaro ningo shange government icyakube cyakwenchitayiza sente zibe zakozere pipeline ya oil cyari sire zindi sente atoguyaziba wayembeke ba mu hoteli hoteli kera za kuyambihanga ushanga aho imyaka 10 yaza kuyambihanga ati ihanga ruba rya feri so corruption n'ikintu munonga kandi nicumbagiza ubuhereza munonga nambwe ni nyowe ntuje kugeraho na topic ya corruption mu rutindoro turebe corruption yabasa kwenda urutindo uryagati ya government n'ebyentasiya ninga politics yobururu politics kandi politics egiteka basa kutebekana ebyentasa n'ubwiga bwa ihanga byaba bitaterire mbere nyenda ngo abantu betegereze ubwiga n'entasa y'ihanga ubwo kwija kutuyamba na politics kugira sita kutebekana umwana ushanga nk'abantu nubaza umbyo bwebembeze bakuza kurunda sente kandi ubwo umuhanda tugushyikire wanurunde sente ukakoze iso muhanda gundi mbene ngira ngo kana kureta umuramogo gwo kushobora ubwiga entasiya na nentunguka na norutindo ruho na politics abantu bitu bakayengera kwetegereza nebyo bitu bantureba za television za man abantu bagamba urujungu hatubita nyakitara rwito runyankore abantu byetegereza ati ndengo nabantinye kikozere yewe ka professor muntu washomire abantu bakamushomesa abantu bankore bakanshomesa bakampsya hindi n'abantu bakorire njija korwa
Professor Sibura abantu abanyashema abanya-Uganda tugende so mbwenu abanyashema abanya-Uganda nangwa n'abandi abari mu diaspora abahurira program eje abarya online yenda kubasima abo kurikiriza program yitu kandi program yitu yaguma yabaho twagera munko ubundi ngemirimo y'ikora ya parliament ambaso kugira abantu mushange program itabaho nabo ntugumantu bamanyisa mukantu bashaba mu muhurira program eje kandi mutuhabure mutuhereze feedback eito akubasa kuboneza mu program eje ntubasa kukanobwire ushange twagikora na pano mbwenu ubwo buhabuzi tuja kubwete tuja kubwakira mbwenu nimpendera no kugira ngo ihanga erino bwiga erine ntasya erumwendasi yino bwebembezo burungi kandi ubwebembezo burungi nubutaho buteka obusinge okurinda obwiga n'entasya y'abantu nabyo byiyongera kuba bingi hatorwe rwortindo oryagati ya economy na politics artindo rwortindo ryagati y'obwiga entasya n'entunguka na ebyo bwebembezi. Professor Elijah Dickens Mushemeza MP w'abantu ba Shema South wabare kutayira nago n'umunza kwakira program yitu Nortindo korogashaha 10 mpaka twaza kuhendera nzagaraka turebane asande mukama y'abakunzire egene tayare West irakariyitu murare kurungi sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangula ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Otaferwa aha Tayari West